Dutangiye dute? Igitsina cy'umugabo niyo antene y'umutima we. Iyi ni PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Billy. Iyi segma yitwa Bwenge bwa none. Guhaye ikaze. Abakerensa kubura ubushake bwo gutera akabariro, ndabamenyesha ko igitsina cy'umugabo ari antene y'umutima we. Umuhorande w'impuguke mu buvuzi bw'umutima, Dr. Janeke Whittaker, yagaragaje ko hari ibimenyetso byo kurwara umutima abagabo bagira ariko ntibabyiteho, birimo n'ubushake buke bwo gutera akabariro. Yavuze ko icyo kimenyetso gishobora kugaragara mbere y'imyaka 3 ngo umugabo arware umutima. Impamvu itera abagabo kutita cyane ku bimenyetso bigaragaza ko bashobora kurwara umutima ni imiterere yabo karemano yo kutita ku buzima bwabo nk'uko abagore babigenza. Dr. Janeke Whittaker ati iyo umugabo ari mu kabyiniro akagira ikibazo cyo kubura umwuka cyangwa guhumeka insigane, abanza kutabyakira, akihagararaho, akikomeza, atagakomeza gahatana kugira ngo abandi batabona ko atsinzwe, ko avuye ku bintu, kandi ubuzima bugakomeza kujya mu kaga. Bugenda bumucika abubyumva, ariko agakomeza akihagararaho kugeza ubwo umutima ushobora guhagarara akitura hasi. Dr. Janeke hagaragaza ko kimwe mu bimenyetso abagabo badakunda kwitaho ngo bagane kwa muganga hakiri kare ari ukugira ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ufite ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina? Niba igisubizo ari yego, jya kwa muganga. Impamvu nuko ingano y'ubushake bwo guhuza ibitsina ku bagabo ifite aho ihurira n'imimerere y'umubiri itandukanye, cyane cyane iyo hari indwara umuntu afite. Uyu mudogiteri yakomeje avuga ko gutakaza ubushake bwo gutera akabariro ubwabyo ari ikimenyetso cy'uko umutima ufite ikibazo. Ni ingenzi kubigenzura. Niyo mpamvu bavuga ko igitsina cy'umugabo ari antene y'umutima we. Igitsina cy'umugabo gishobora kugirwaho ingaruka n'umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete n'umubyibuho ukabije. Yakomeje avuga ko byagaragaye ko abagabo benshi bahura n'ikibazo cyo kudafata umurego w'igitsina uhagije mbere y'imyaka 3 ngo bagire ibibazo by'umutima. Kuri iyo ngingo yo kudafata umurego uhagije w'igitsina gabo, Dr. Janeke asobanura ko hari n'uburyo bukoreshwa mu kuvura indwara zirimo umutima bwitwa beta blockers bushobora no kubitera. Beta blockers ni ubuvuzi aho abaganga batanga imiti igabanya ingaruka z'umusemburo wa adrenaline kugera ku kigero cyo hejuru. Iyi misemburo yimaze kugabanuka bitewe n'iyi adrenaline yagabanutse, bivuze ko gishobora gutera umutima cyangwa se umuvuduko w'amaraso ntiwongere gutuma byiyongera ari wo wabiteye. Bihita bigira ingaruka ku mikorere y'igitsina cy'abagabo. Ubushake bw'imibonano bukagabanuka kuko imikorere yacyo ifitanye isano n'ibyo bice. Ibyo bice biba byagizweho ingaruka n'ubwo buvuzi bwa beta blockers. Gusa bamwe mu bagabo ibyo barabyihanganira kuko ibibazo by'umutima biba bihangayikishije kurusha gutera akabariro. Uwo muganga agira inama abagabo yo kudakerensa ibimenyetso byose by'ibitagenda neza ku mubiri, bakagana kwa muganga hakiri kare. Niba ufite iki kibazo wizuyaza, jya kwa muganga gufasha. Nuvayo
ubwire madamu wawe agusuzumire kuba bafite, abatabafite mwiyakire. Iyi ni PBO Entertainment TV. Naho ubutaha.